رمضان هل هلاله فاستبشروا بطلوعه وبصومه وصلاته وبذكره وخشوعه فاضت علينا رحمة بالخير من ينبوعه قد عاد يشرق بالهدى يا مرحبا برجوعه شهر العبادة والتقرب والرضا بقضائه رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد إن يكفسنا السلامي إرجو غارم فودا السلام تريفو ينكنغتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام إرجو غارم كوبيني إرواني سجرا درا كنغتي نغاهم بانو مي أو هندورا sijida lamba wai kindi iddanta irgoga dake warai kanyan igonda jarraba masu wane mai hau handora ingai mu imadu ngai ba imadu ngai wane nasiha buriyan gono kan doro go iga kan da mai hawo ka iga ma ara dogo ne dangane mai hawo musu bane sai buriyan gono mu mai hawo rani ga bara za ga kai gumu ircebe banda kan mai hawo shitane kan iga hauyan manti kunne ga hau yadin no boraidin kan jarraba gise ba mai hauga da borai kan yan mai haura a gati sai dama borkul bor masidinya ni bano ga nin kan si ga mata sai mai haura masodin masikoi gate sabu kan ganan ni gadi madinya ga mai haura ni masadan ni wani solaira ni ba ni cecen yan fondaira nin kan goga mata sai mu lokacin agogin ga zaka kai iga ba ni ga iyina tabbatiya ifo ga ti tabbatiyan wati foyan niga du hayfunai ibada aga funni bine nisima akaniyo ni goga ce dangadai barkan fulan zama igoga dino daga dai barki go kotin daga dai barkan igo ga fundoga sufurai hin kayin kano gonise ibada sufura ne ya gurzuga kan goga dunin ibada ta yan sufura ne alsilama isbaga kala tabbatiyan ya da mono an faida hina ayye wana wala mun ga wana da bore wana man tafu mu jarraba berin da bore kul wana musibawo alfagafo ne daga zumbu iban batana ga zumbu ama so bai ga ban kaina dai kulkan gondun yara aga sintine kaina no ga beri amma musiba e beri na ga sintinda ama so bai ga kaina kalama ban agodai kufu wadin sai igina nasiha gina borai din sai ngati bormu kokari ibada ti amagodi agori wani masalaira kan irga duwat foyan ibada irgi sammu danga al'ada yan wadin sai isinda tafsir kul irwane binaira dirwane ga hamaira cikin irne mai hawo bumbo aginno karga aginga kasinai boriyan go mai hawrani gonda karga mai haurano igadi ga hamai ga dogon mai haurano ni gadi ba daga donginin sai gaba han bujare bore mu mai haurani gatin atkan irsalan abun banda
dirkoita mun ga ta haye kan yan nasihai da tausiya ta kirga banunda irne jina borma irkoy ŋwaray bani nima wadin dan ni gara raira kan niga gara sawa'un me hawo zaro no wal me farmai dono wala ni koy jingar tarawiho ki gate nigo ga jingar ni sujudaira ŋwaray ko subhanahu wa ta'ala amin no bani matkan jirbiwai kwara kan limamai iga sujudai kukandi iga gara odin warmin anniya boryandi kan irko subhanahu wa ta'ala ninga ga tunisi wani warga cirge ga yere borma sidin ya kai irko subhanahu wa ta'ala alkawla sambu kan dinna ŋwaray aga tunisi asinga alkawal ho kaddaidai ninno nimana a ŋwaray da binfo wala haye kan ake ciniga da sigite alsilamai irgo halhun warai kan yan irko subhanahu wa ta'ala ne ya raba da saji dori wati foyan bora a ganga bonta gane mai haura shetani sino nima kalima woki gaba daya ga ta'am anti jimino shetanu gono shetan muna da mize wana a gono shetani jinni wana a gono ya dinga wodin masite sababu kan ganan mai haura ni wani azkarai ni mai yabe wariyan gono cinora istar ga jirbi wodin sai su bai di salam jirbo gani gayi wala si duga nga wani azkarai kaga dona ga teyante ya dinga bora masi murai boriyan gono bicir kambo sagulla wa khasatan way borai bat foyan igo kusairano kalal mari za alula boriyan alasar di banga fur kusaidarra bora sifungu kan nga wanda hankan nga hima nga mate ga tun azkarai wani boriyan wodin no ganan haya mai ga sandiga zam ifo sai kan me hawuka uli ningai bonta wato ki himi mingai bondi ga sola ga dabari ga tematkan miso a ga burin da kulha igingai bon yaba wodin manan haya amaye ga lala boraga haya amaye ga sandi boraga wone wo afonoya wodin manda chino kanyan wodo zikirai kigate nga mo halhu bora aminga bon murai wai mai hau hando ranirgo shitanu sino bo zikirai kan borgate jirbe wate kanyan wate meno ne sai da shitanu goni ga hinnan ni gate manti da shitanu goni ga hinnan go sun kubina goni wala manti da shitanu goni hinnan gate sunna no to annabi sallallahu alaihi wasallam awane sunnaira ya dinga bar musne me hawo sai borgayi me hawo din da rano gor hima kan kamandi ga sunnai kayandi dama borbo ba wata foyan iga farga goye urzugai ta bai kan borai gate wa khasatan wai borai me farmai da haurai da hankan ga himan da wodin tayan aga nan bura mun farga nimdi bura aminga zikru yababe ya dinga ni ba nono ni goga yababe ni ba ni dura fonda non goga ta buci sama el koy manne kala ni matungin ganware ya dinga ni si koy ga kani sababai kan irko subhanahu wa ta'ala ne ni madi ni masa sababai din fu ni mi yababe ni mfu ni muradura ni me gane ni doro masitun kan te dama aringal silamai
nenel ker sigira wora an kira terko ma falsanan kirce kan sabar kuma da sai wani sigira wa sallallahu ala nabina muhammad wa sallim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh